Ole clear tu te in zafain na tharin chi bai kan puk le veka cheu hei tun truma hiam awang la ya Bollywood khawvel mi khwal lo tak mai KAJOL Mukherjee chanchin toy fel deuh hlikin kan ngai thla anga chumi pa chona hlim thla then khatte kan han clear ho vele don ani chanchin siak tu hi kanuna pa te di ka chong thu ani a ani chung ai na tharin lom thu kan han soile ani ti chuan hei kan ria theu angin KAJOL hi Bollywood Indian lem chan thiam lar tak mai ani a lem chan thiam ani mai ba ka mel te hi tha a heng te hi lar pui viau mai a mel han hmurual hiam metam tak chuam a film chan na te po kan lo hrezel zulin arin oma tren khat te pe ju kan lung te pon len thar ve riau te po kan han ring bok ani tung tuma chan chim toy fel de vlekin kan han ngai thale anga thlir tu te channel la subscribe lo te min an subscribe sak turin kan ngen chewa tin kan thlir ro ani chuam channel te kan video te bul tanga top thlenga min han en sak turin kan han ngen cheu ani Indian actress toy izat mai KAJOL hi anopan lai chuan a mel en aya lu lul ngiu ngeu tak thil ti thut thut mangle nin hlei tak ani thina a pasal ni ta ajai def ganen hian kumsang khajkwa samkwa palia gundaras ti film an siam lain anin tonga rei takanin zui nu a kumsang khajkwa samkwa pakwa khan marathi danin anin neya anin nei nu hian a pasal ajai te in Juhu Mumbai lama a khosa zui ta zelani media lamin an zui na saboka anin then nai trep ti ten a chungchang thu hi an chua fo thina ni ma se an nu pa hian hetiang khwal thu thang riumor mai mai hi chu an beng khon lem lo ani KAJOL hian kan hun kan khoral mai mai ani ati dai maya an nu pa hi an lain koprem ri ang reng hle ani anin ngai zon lai hian media lam le mitam takin an chanchin an ziana a anin om lo an ti deuh ani che kang chu unlikely pair di in an ziak nge ani ni athurima KAJOL pasal ajai def gana hi amel thate chiam lem lo ve deuh bok ani ajai def gana hian an pahnia an relationship hi hetiang hian asoya we never restore to the usual I love you routine a proposal never happened we grew up with each other marriage was never discussed but it was always imminent the in ani nei kumsang se ko som ko pakwa atranga kumli nu kumsang ni pathum khan fanu nisa pekin an oma tijang kumsang ni som khan fapa yaka an ringle ani KAJOL hian nu ni hi anuam dang dai khop mai ti na soi thina a pasal surname chung ko ming in trom chom hi kumsang ni som panga khan amang tran chawa KAJOL dev gani ti anita ani KAJOL hian English Hindi le Marathi trong athiam nal le a Bengali trong po at thethiam nual ani a fapa yakapo amasaberatan Hindi adap karate kit legend fima po khan apa sira lo lang ve ani hrisel lo na neu nevin atlak boka kumsang ni pakhat a kabi kusi kabi gam anchan nu lokak tum ni laifa ati tlak thu chu kumsang ni som ni khan asoi chuak ani KAJOL hi kumsang khajko som sari pali August ninga khan Bombay ya alo pianga apa hi film director ani anu po film star thawani Bollywood industry a hian chung le khat volewang an nga hle ani Rani Mukherjee po hi KAJOL cousin ani nge ni ano pan line anu le pa te hi anin thena api in ayen kol salian ani Saint Joseph Convent School kal thina a school kal lai hian lam dance azir thina ni thon thu chiar pe hle bok kumsang kha ko somkwa bor khawvel khan tanuja ichuan fima a introduce ma se reilote shooting an nei nuwa aban san le dei ani sikul azir lai chun zom san le ma se anuwa a in chir hle kumsong pasari ani in romantic film bekhudia a in lana aron lar chuana film ro chu kumsang kha ko somkwa pathuma a film chan bazigar ani bazigar ti hi zotong chuan poisa khelmi tina ani ti chuan film tam tak changa a film chan tam tak zinga Shahrukh Khan nena an chandun na romantic comedy film kuch hota hai kha a hit zual ati thei ome Mauritius le Scotland te shooting nei ni he film plang zar hi Diwali kar top weekend ni chi ani nge he film kuch hota hai hian awa sang pariat lai adong hial nge ani
KAJOL hi box office of India point azon satin kumsang khajako somkwa panga atanga sang khajako somkwa pakwa chungkham top actress ti in aziaka outlook pon kumsang ni pariat kham all time favorite female star ti in aziak bok ani Shahrukh Khan ate Juhi Chawla te Akshay Kumar te nen UK a wisdom for some concert torin an kala an hloting le ani kha tor dang program sang anei te ro ati hlotling vek lemlo rock and roll family in lam siak na te po tanuja te Ajay Devgn te nen an jacha so hlotling thak ani he so hi film star ni mai ba ka social activist ani bok ani pol rangin an pol ambassadora an ruata ati hlotling de uvek ani achungchang thu hi soitura tam khup me soidon chuan soivek sen ani lova ti khan kan du tok nai le mei don ani KAJOL hi film lama hian sulnu anga angreng khop maya film somsari vel chang manani Bollywood khawvel film star lar pol tak atling mana Filmfare Award Best Actress voinga la yadunga heiba ka hian lo man neu tepo adong bok ani ama hria chen le zualnan atop khana angrenga tan a film chanjinga lar zual le munom ka ti zual deuh te kan hantar chuak le lokanga atop na angrenga tan ama sabera chuan ichina kanan soita bazigar khania ka khasang khazakwa somkwa pathum mati chuani a KAJOL career film poimo takani he film hi Shahrukh Khan nen an changduna thriller romance film enman hla takani a he film an silpa seti po inlanani he film hian thlir dunga maya KAJOL tilar tu film ani ti po tila kan soisual om love adot le chen kuch hota hai hini a hei sang khazakwa somkwa pakwa ati chuani a 90s bor khawvel Bollywood romantic film ro pui ber pol ani om he film hi Shahrukh Khan le rani te nen chang hova he film awang hian Filmfare Best Actress adongani clear tunga khup me he film hi a film thom na tak atling ani adot le chuan My Name is Khan hini a hei sang ni som a anti chuani a kum som nu a KAJOL le Shahrukh Khan te film lama an chandun le na ani a KAJOL hi single mother waisen tak le ma changa he film a hiam he film hi film munom lutuk tak mai ani adot le chuan fana hini a hei sang ni paruk ati chuani a kumnga zet film lama chol nu a KAJOL film lama lo comeback le na ani alo kirle chia Filmfare Best Actress award la ngalani he film munom tak serious real ro deuh taka NC te poni ome ole kapali kan soya adang po soidon jon soitu tam tak khal om treu maya kan soi seng om lo ve clear tu te pon hei bak ka munom le thati te bo kan la nei treu mai thei eng poni sela khati sin ha kan an du tok le lok mayanga ti chuan KAJOL hiam kumsang ni som pakhat khan Padma Shri Award India rama civil mi te choi moina sang te po alo dong to a ama hi nunui du tak mai ani a tin ril ruwa omte soi chuak deuh pop chi ani a tin chumi pialama chuam pasal fanau te ngai poimo tak mi te po ani ome ti chuan tuna hian kumsom nga pani lai melo ni veta a pasal Ajay Devgn nen hian Bollywood film star in nei te zinga chuan in nei nget luang tha berpol te po ani ome dang po soitu te chulo om mai thei maro chu anin nei nget tha angreng khop ani an fak om angreng hle ani ole soidon chuam soitu dang kha alom treu maya engemo han hriat chak om le hriat nuam deuh te chanchin ngai nom dang deuh te om ani tak le ni danga te po kan lati le zel bai donia thlir tu te tun tumatan chuam in savai chunga lom thu kan han soi ani